الحمد لله القائل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق تقاته وأطيعوه، واعلموا أن الإنسان لا يتميز في إنسانيته عن غيره إلا بقلبه وروحه، وبهما يشعر ويتألم ويرحم ويتألم، بل ويكون من الأحياء. وإن من أبرز مظاهر تميز الإنسان اتصافه باللين والرفق، فاللين والرفق صورتان من صور كمال الفطرة وجمال الخلق التي تحمل صاحبها على البر والتقوى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس وألينهم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب الرفق ويحث الناس عليه ويرغبهم فيه. فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير. رواه الترمذي. فالرفق كله فالرفق خير كله، يهدي الله إليه من يشاء ويصرف عنه من يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الرفق ويرغبهم فيه، وخص من ولي أمرا من أمور أمته بالذكر حتى في دعائه. فقالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم. en yetti allahu subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniiɗo handuɗo e yettede, haanuɗo reweede, haanuɗo wootinɗinnede, laɓɓinani e dewe, moƴƴiiɗo e men haa waɗi en ɓiɓɓe adama, yilti watti en julɓe, watti en jeyaɓe e moftanelaaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam, waɗi en ɗaɓɓitoɓe goonga si yiiti goonga kan gollitira. en yettimo ko kanko wi'i, o wi'i nelaaɗo makko on: he muhammad, si a woniino ñannguɗo, ñaaɗuɗo, fidduɗo, mettuɗo fii, yoora ɓerndeejo, fof dogayno potto takko ma, a heɓataano hay gooto ko mbate, a heɓataano ko wona takko ma. O wii ko sabu yurmeede Allah e moƴƴere makko, nde o yurmama o moƴƴi e ma, o waɗi ɓernde ma nde ɓernde newiinde, ɓernde ɗaatunde, ɓernde yurmeteende, ɓernde yiɗande tagore nden fof moƴƴere. ko ɗum si fof ari mbati ma, ɓay ko kullu ndiyan yi'a wona kullu yiite. en seedike wonde Allah o ko kanko tun haani rewde, kanko tun o ala tokkal, o ala nando, o ala ɗimmo, o ala tammo. pelletti mo rewi, mo laɓɓinani mo dewe ɗen, o yiyay nafoore muɗum. mo salike, o salanike hoore makko. wala yahigul makru sayyi'u illa bi ahlihi. feere bonde yantata sina e hoore fewju ɗon. hiɗen seeɗano nelaaɗo men muhammad sallllahu alayhi wa sallam, o
giɗo meɗen nulaɗo e meɗen ñentinteɗo meɗen hiɗen seedo o pelletti ko Allah nelimo ɗum wo na nodditagol na ko hawrodiri ni tun ko Allah suɓorimo giggol e hoolare o nulimo ha e men enen o nulirimo nelal wondungal e yurmede e peewal e nunɗal e keɓal e daɗal e kisal wonande jaɓuɗo huutori hiɗen seedo wonde o yottinno o laaɓani mofteɗen reedu o ɓanginani mofteɗen o andini o laɓɓini o feññini o noddi o rerɗini o rentini yo Allah juula e makko yo juula e sahaba ɓen fof o juula e hoore kala jokkuɗo diina ka ɓe jokkuno kan Allah tawara kan diina jokkuɗen allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe en fof hawten hulen Allah ka konnguɗi meɗen hulen Allah ka kuuɗe men hulen Allah ka feeñi ɗon ko watte yeeso yimɓe ɓen kon ka jama hulen Allah sen wonoy enen tun kadi hulen Allah e ko suuɗuɗen kon anden Allah hay hunde suuɗatako mo la yahfa alayhi shay'un fil ardi wala fi samai hay hunde suuɗatako mo hulen Allah ɗoftoɗen mo waɗen ko yamiri en ko accen ko haadi en kon ñentinen nelaɗo makko on yiɗen nelaɗo makko on ɗoftoɗen mo ñemben mo o wona almami meɗen ta en waɗu hay fus ka diina sina hara en tippi e makko wonde o wanno ma o yamirno yo waɗe ma o yino no waɗe o fanki anden neɗɗanke on no jeeya e ko hollata neɗɗankeyagal makko ngal andi ko neɗɗo e neɗɗanke neɗɗo on so on tigi tagama tawi ko ɓiɗɗo adama o woni neɗɗo kono no wona neɗɗo hara mara neɗɗankeyagal no jeeya e ko andinta yaltintinna neɗɗankeyagal makko ngal o serta e ko wona neɗɗo kon o serta e kulle ɗen ɓernde makko nden e ruhu makko on na ɓalingin tun sabu ɓernde makko nden e ruhu makko on fayda piiji ɗin fof ko ɗo woni ko ɗo o so'ata o so'ira welo welo e sunu metteɗe e welaye ko ɗum ɗo watta yi'a goɗɗo no waɗa mo tun o niɓɓita ma o yeyete goɗɗum tun o hento ko ka ɓernde ko ɗum watta kadi ha o yi'a goɗɗum tun o yurme daari hunde kaari ko ɗum watta kadi o yi'a goɗɗum tun o seytina daari ɗum ɗo ko ɗum ɗo fayda sendi hakkude wurɗo e mayɗo ko ɗo woni ɗata cele ɗen kaka ɓernde ɗo si Allah waɗi nde ɓernde ko newinde ko yurmetende ko ɗatunde ko cippitinde haray woɗo weli huwondirde hande khutba on ko ɓe windani hen ɗo ko fi neware e yurmede wongol neɗɗo newiɗo fopp no andi ko hombo woni newiɗo ɓen no newi ha ɓen mara probléme miɗo faala yidde ɓen kono taw si ɓen no weli yidude mi nani ɓen no ñaaɗi ɓen no newi ha ɗum woni allin rifɗu on ko ɗum ɗo jibinta kon ko heewi kon so wonti woni newiɗo o wona yurmeteɗo o wona e wallowo ɗiɗo ɗiɗi no moƴƴani ɓiɗɗo adama on fof kono tentini tato mbateteɓe ɓen ko ɓe ɓuri foddude e majji ɓe tawata yimɓe ɓen no dogude ɓaawa mum mbateteɓe ɓen lamɓe ɓen marɓe ɓen anduɓe ɓen ɓe ko mbateteɓe sen faala wi en tedduɓe ɓen kono fayda goɗɗo heɓata teddungal ɗiɗo tati ala o heɓali goɗɗum e ɗiɗo tati Allah subhanahu wa taala e ñeeñal makko o waɗi yimɓe ɓen darajaji
o waɗi woɓɓe mbatoɓe dogoɓe ɓaawo goɗɗo, imma ko dogirta ɓaawo makko ko fii laamu ko o mari kon. mo laamike yimɓe ɓe mbataymo, ɓe ɓattotomo, ɓe ɗaɓɓiraymo, sabu haajuji buyi haray ko e makko humi. fayda ɗi wata ko humtade sina rewa e makko. woɓɓe woni mbatotoɓe marɓe ɓen, mo Allah yaññani arsike yimɓe ɓen doga e ɓaawo makko sabu ngel makko ngel ko waɗi piiji goo si kaloyke so o yiida kadi kaltatako. woɓɓe mbato goɗɗo sabu gandal makko ngal, mbatomo fi hendagol ngal gandal makko ma fi naftorgol ngal gandal makko. no wawi gandal ngal ko fi gandal aduna, ko docteur jo innama fi ɓerɗo ɗen ko oɗo ɓuri andude. mo heeɓi nawnare ɓernde be o ara bako oɗo be o mbatamo be o iwtira ɓaawo makko. ma innama oɗo ko fi ɓooƴe, ma oɗo ko fi gite, ma oɗo ko fi ɗum ɗo, ma oɗo ko ingénieur jo, oɗo ko maçon jo, wawata wadde sifa ɗeɗo golle sina oɗo, o ko mécanicien jo, wawata dépendre en ɗo si wona o. ɓe on tigi mbate ha haaju hunto e juuɗe makko. woɓɓe ko gandal diina kan, ko karamo kojo kummal ko jangino oɗo fi fannu arab o, ka lugal arabiya ko oɗo ɓuri, ka hadis ko oɗo ɓuri, ka alqur'ana ko oɗo ɓuri, ka qira'at ko oɗo ɓuri. woɓɓe ko ɗum ɗon wona dogede ɓaawo mum bate. idan ko wiyete ko rifqu e liin, ɓeɗo no foti hara ɓe wanoto, ɓe suddoto, ɓe ñoƴƴitay haray ɓe jogii ɗum ɗo few. sina ɗum mbatiɓe ɓen tampay. si tawi bata ɗon woni ñanguɗo, woni ñaaɗuɗo, woni fidduɗo, woni mettuɗo fii, woni bunguɗo, woni townitiɗo, sorɓe ɗon ɓe tampay. Allah no reeni. no wawi an o mbataɗo, Allah no wawi hara ko an wonno mbatuɗo. no wawi kadi murad no waylito ñande goo, dawamul haali min al muhal. idan kono fayda mo be no woodi wonɗo ley mum. a wi'a joni an no min mi mara goɗɗum, min mi fewjata, min mi ɗumanaki, kono ɓeygure ma nden no leyma, ɓiɓɓe ma ɓen no ley konngol ma. an kadi wonu newiɗo ka ɓe, wonu yurmeteɗo ɓe, wonu cippitaniɗo ɓe, wonu mo ɓe tawata metta fi ɓe wawma wowlande, ɓe wawma fewjande, ɓe wawi addude ideji maɓɓe ɗin. ha wota ndaaru tun cenɗe enen ellaji men ɗin no jeeya e muɗum. kala jikkuji bonɗi wowlaɗi on tigi no senditude jonna yimɓe, mo be mo andi ɗum ɗo ko kaari, ɗum ɗo ko kaari, ɗum ɗo ko kaari. siko jikkuji moƴƴi wowla ko heewi kon haray fayda on tigi ɓaɓana e hoore muɗum. ha min do on tigi do no yetti Allah. idan o wi ɗo no jeeya e ko feññinta yaltintinna neɗɗan kaagal neɗɗo si tawi o sifori ɗiɗo ɗiɗi, newagol e yurmegol. ɗiɗo ɗiɗi ɗiɗo jonnayi neɗɗo timmal beru ko neɗɗo heɓata kon. en alkamalu lmutlaqu lillahi subhanahu wa taala, walakin hunaka kamalu nisbi lil halqi. heɓugol timmugol wona tis ete ha timma tawa hunde ko lutti ala ala ka mankiri hay nokku cenne ɗen fof kala ka daariɗa 100% ɗum ko Allah tummari. enen en mara 100% nokkel ɗin fof. no wayta kun cenkunɗo ya jogui 100%, kunɗa ko 30% marɗa. si tawi Allah waɗi e neɗɗo ɓernde yurmetede, o woni ardiɗo yurmeteɗo, o woni fewjowo yurmeteɗo, o woni mawɗo gorol yurmeteɗo, o woni jooma jawdi yurmeteɗo, o woni jooma gandal yurmeteɗo. hare Allah no yiɗimo en mbaray o mali. wal aksu bil aks, si woni contraire on haray kadi haray o naji. so woni lanɗo yoora ɓerndejo mo yurmatake, ha ɓay pelletti ñande goo ko imma o folloma o maaya. haray moƴƴa. so woni jooma jawdi mo yurmatake, Allah dandumo perdugol, haray heeɓi ko jale. so maayi haray kanko e Allah toon.
so woni jon gandal mo yurmatake townin kinniɗo sikkuɗo majjuɓe ɓen kañum ɓe fodda hay hunde ɓe wona hay hunde oɗo o jasini hoore makko idan nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam yimɓe ɓen foppu ka newagol himo ɓuri yimɓe ɓen foppu newade himo ɓura yimɓe ɓen foppu yurmede o yurminay hay kullum bal o yurminay hay leggal oɗo himo wondi e newede himo o wakkilno yimɓe ɓen kadi o noddi ɓe yoɓe wonu newiɓe e makuji makko buy o makay yo yimɓe ɓen kodi yo wonu newiɓe yo kodi ete ekkito ɗon elton hoore mon e neware o maki ɗo hadis ɗo mo ɓe addi ɗo mo Abu Darda filli itti ene laaɗo woni laaɗo maki mo okkama e nder geɓal ko okka kon tawi neweno no nder ton newagol haray o heeɓi moƴƴere nden fof haray o heeɓi moƴƴere o wi mo ɗalama tawi no e nder ko o ɗala kon neware o heɓali ɗum ɗon neɗɗo ko okka wo o okkatake piiji ɗin fof ko o faɗi wo kadi o faɗata piiji ɗin fof kono si Allah wallima e nder ko okkaɗa kon neware no nder ton haray konko faɗoɗa ɗon lorratama kono si tawi e nder ko faɗoɗa kon neware no nder ko faɗoɗa kon a heɓali ɗum ɗon fayda ko heɓuɗa kon nafatama nelaɗo maki hadise goɗɗo go selluɗo yimɓe fof no addude on o maki arrifqu ma dakhala fi shay'in illa zanahu wa ma nuzi'a min shay'in illa shanahu nelaɗo maki neware wonata e nder hunde naata e hunde nden sina cuɗay nden hunde ɗo labinande moƴƴinande fotinande ha tawa kala huwondirɗo e on tigi o weltoto allahu akbar en mbaade yi ko sikkano en mbaɓe no newi en mbaɓe no moƴƴi en mbaɓe no yurme en mbaɓe no ɗi huwondirde allahu akbar wallahi banu adama fop o woni julɗo o woni keefeero o woni tosoko o woni jano o laami o laama o alɗi o waasi fop no yiɗi newanede kala mo holluɗa neware hay so wolali ka hunduko ɓernde makko nden hare no weltanima ko jibilli tabi'i la mahisa anhu ko hunde ko noon Allah tagiri haysi ko payku hara ko boobo sa ñaɗanima sonki o ñirɓinoto wata yottade kono a anday o weltanakima itte siko jano a ñaaɗi a sonki a ñangi a holli mettere fi kono haysi ko boobo si a hollimo newede ari haysi tawi mo seytino a holli a weeɓitanimo wonde ya newanimo ɗa yurmemo kisan a yahi o jala o ara o ɓattoma ɗon kisan itte sikki siko jano idan ko ɗum waɗi nelaɗo maki mo tawi e nder geɓe ko okka kon newede no ton haray o heeɓi buy haray o heeɓi moƴƴereji ɗin fof nde newede ɗo noon Allah subhanahu wa taala himo okka ɗum ɗon ɓe o muuyi okkude ɓen woɓɓe Allah no ɗi newiɓe tu fii ɓe laami fii ɓe jogii garadeji towɗi fii ɓe mari jawdi buy fii ɓe jogii gandal ɓe jogii martaba hiɓe jogii teddungal hiɓe newi nelaɗo sallllahu alih wa sallam hay jiwum areno enna nelaɗo meɗe jogii ɗo haaje moɗon o ara ha o ɓatto ko honɗum o wowla ko faala kon si nelaɗo tawi ko no wawi mo huntande haaju makko no goyna a hin ɗum ɗo a waɗa e hunde kaari ma joni ɗum ɗo mi regilay sallah jaɓi probléme ala o jotto o nafoda e miskinɓe e jukkuɓe e jiyaɓe wonɗo wo kala wonɗo wo no o wayi wo no forta o mo a hewtugol nelaɗo ala gardi ala potte toon ɓeni man potte law accite law reweɗo munen yimɓe ɗo ala toon few ko kanko woni nelaɗo meɗen kanko woni almami ɓiɗɗo adama on fof kanko ɓuri teddude so wayini ko hay enen wa en noon o mo tawata kanko haysi o ñaaɗino haysi o ñangi haysi o yenni haysi o hownike haysi o townitike haysi o metti fi ɗoftagol mo yiɗugol mo no waɗi en no farli en
فما بالك أنت من حتى تستكبر على الناس، تتكبر على الناس، تصعر خدك. جونم أن وينكو نودنو الله أنت هو دفتا قول من عند من فرلي تدينغو من عند من وقتي هاي مو دفتا قول تدينا وقتي هوري يمبه بين وي آما سي او wonno ñanguɗo ñaaɗuɗo mettuɗo fi yora ɓerndejo yimɓe fof dogano pottomo an kan itte sikke. en tori kello yo Allah okkoro en ndene wende ɗo nelaɗo noddi en fof yen wonu newiɓe yurmeteɓe. o tentini noon o sappi o tuggi hondu mo halfinama hunde e fiyakuji julɓe ɓen, halfinama responsabilité e yimɓe ɓen. kala responsabilité mo halfinaɗa woni koko yowodiri e diina kan, woni koko yowodiri e aduna yimɓe ɓen. ko ɗum waɗi o maaki o hadis ɗo mo imam muslim filli ka sahih muɗum. o maaki nene men Aisha maaki mi nanine laaɗo no maaka ka suudu an himo du'ano woɓɓe huɗa woɓɓe. o du'ani hombo o inni allahumma allah mi jeejima mi torikema man waliya min amri ummati shay'an mo halfinama fiyake mofte an ɗen hunde hunde responsabilité hum fa shaqqa alayhim o sattinani ɓe o halfina ɓen, ɓe o lambina ɓen, ɓe o jonna haajuji mum ɓen, o sattinani ɓe e none on o sattinani ɓe. fashqugu alayhi allah sattinan mo an kadi. ɗum ko tedduga responsable jo fof nelaɗo huuɗi si a newanaki yimɓe ɓe a sattinaniɓe ko ɓe hanno arde ɓe hendo hande awi no yaw aroya janggo no ɓawo yontere no onon ɗon fiddi min mi gayanta ɗum fenno mbiɗo fowtade mbiɗo wadde ɗum ɗo waɗa on tigui ɗum va e wiye yaha ara ma ñaɗana on tigui ma sonka itte sikke ittina on tigui tawna ko duwano ittinede ko kaydi gratuitement mo duwa hendade kaydi ni ko ɗum joɗɗinma ɗon, ko ɗum yoɓanteɗa, ko ɗum teddirɗa, ko ɗum jonirɗa ve awal, ko ɗum jonirɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo. laaɗo maki yo allah sattinane a heɓay sattede wallahi imma ajilan aw ajilan, wallahi a heɓay sattede imma joni ñande follaɗa ma ñande tanago heɓoy ma heɓa probléme ji ka ɓeygure ma heɓa nawnaje ɗi fayda ɗe yawnatako ma tuma hewtoy gaɗa to. o wi allah kala wo halfinaɗo responsabilité eɗe mofte an ɗo o yurma ɓe o halfinaɓe, o moƴƴi e maɓɓe, o newaniɓe, o hunti haajuji maɓɓe ɗin, o utti dambugal makko ngal, jogiiɗo haaju o hewtay hewtuɗo wo ko on tigi halfina kon ko mari feere kon o huntanaymo, o waɗi ka haqqille makko no gasa hara ko kanko wonno o arowo ɗo ɗaɓɓandi kaydi, o arowo ɗo ɗaɓɓa o haaju ɗo, o newanimo nelaɗo maki allah newanomo, allah yurmimo pelleti du'a nelaɗo allah jaɓay. idan hara yakka seede meɗen ko haa ɗo nelaɗo wawani en, allah waɗe yurmeteɓe, allah waɗu en ɗaatuɓe ɓernde, moƴƴuɓe ɓernde, yurmeteɓe tagore nden. aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iri muslimin kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله ولي الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، اعلموا أن المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره. فمن ظلم المسلم لأخيه المسلم أن يستأجر على إجارة أخيه، مثل أن يكون في دار وقد رضي صاحبه بالأجرة فينغص عليه ويزيد في الأجرة،
ومن ظلمه له أن يصوم على صوم أخيه مثل أن يصوم شخص من إنسان سلعة فيركن صاحبها إليه ويرضى بصومه فيزيد عليه. ومن ظلمه له أن يحل له طلب على فقير مؤسر فيجبره على أن يتدين ويوفيه، فإن الله عز وجل يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. en yetti allahu giɗo moƴƴuɓe ɓen fof allah no yiɗi ɓe, himo weldi e maɓɓe, mo ƴetti ɓe weldu. bomɓe ɓen kadi fof allah yiɗaɓe few. Allah yiɗa bonki, o yiɗa bonɗo, o yiɗa tooña, o yiɗa tooñowo. hiɗen seedo o allahu ko kanko woni taguɗo, kanko woni reweteɗo. hiɗen seedano nelaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wonde ko jiyaɗo Allah, ko o nulaɗo Allah, ko o moƴƴo, ko o yiɗɗo mofte makko ɗen. O yettini wallahi en ala hujja few o accu en e laawol feewugol hentingol laaɓugol pos mo jaɓaali janngude anndi ngol laawol ɗon ko honto ngol woni, ko honno ngol jokkirte, ko e makko woni dey, wona nelaaɗo dey felete. yo Allah juula e nelaaɗo on, juula e sahaba makko ɓen fof, juula e yimɓe suudu makko ndum, juula e kala jokkuɗo diina ka ɓe jokkuno kan. Allah tawra kan diina jokkuɗen, allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, o addane en ɗo mise fii ko woni contraire newende kon. si newende ala, haray ko sattere woni ton, ko yorugol ɓernde, ko ɗum defata goɗɗo o tooñugol. sa yiɗa goɗɗo tooñi wo, andu yurmede fewdo ɗon, fewdo on waktu ɗon yurmede nden iwi ka ɓernde makko, no waɗa noon yaha ara. kono fewdo ɗon mo o woni e tooñude on, o yurmaka mo. no jeeya e tooñugol ma no jeeya e angal yurmede, yen andu taw julɗo e julɗo ɗimmojo muɗum ɓe ko ɓe siɓɓe, ɓe ko hanuɓe weldude, ko hanuɓe yurmodirde, ko hanuɓe wallodirde. no hani hara hakkude maɓɓe no wayi wa ɓandu wotu ndu neɗɗo goto jeeyi. andi ɓandu ɗum ala sera, kala ka memuɗa ɓandu fof ko andal du so ay. koni hani neɗɗo on siɗɗo makko julɗo on yo wo wasi ko kanko hoore makko. ko ɗum waɗi nelaɗo no maaki goɗɗo e mo gomɗinta gomɗinal timmugal ha o yiɗana siɓɓe makko ɓen ko yiɗani hoore makko, hayɗo ko gootum. wota on tigi tooñu julɗo ɗimmojo makko dey e tooñeji ɗin fof, taw tooñumo ka jawdi, wona ka ɓandu makko, wona ka teddugal makko, wona ka ɓeygure makko, hay nokku wota o tooñinimo cenɗe ɗen fof. wota o fenanmo kadi, ta o fenanmo de, wota o hoyfinmo, wota o jaasinmo, wota o hersinmo, ta o hollu wonde o ko jaasuɗo o gaynata hunde o ko mere. hay si tawi haraka waji ha ijtimaiya ko noon wayi, no woodi woɓɓe go nam Allah fonnaali fof tawa ɓe gaynata e fof, Allah no waɗi ɓe kam ɓe gaynata hunde, ɓe yula ɓe udda ɓe ɓokka he fus. kono andu ɗum ɗo no gasa ko jarrabi Allah jarribimo, ta waɗu ɗum jaasinamo, ta was ɗum waɗu ha hoynamo, hoyfinamo. no jeeya e tooñugol julɗo siɗɗo muɗum, nde musidɗo on tigi arata luwa haaldida e joom suudu ndun ha fotta, ko magasin, ko boutique, ko kiosum, ko conteneur, ko tabal, ko galle fof, o halda e makko ha o fotta e makko prix. goɗɗo go ara julɗo siɗɗo makko ɓurɗomo moyen arena ene ko jel lowirɗa ɗo, lowinirɗa o, mi nani a lowiniri place mawɗo ɗo, mi lowinima ko jelu ko 1,500,000. anga faala kam mbuuɗi hande hay 2,500,000 ɗon sa waɗi ɗum goɗɗo ƴettay. haari mi haaldi ɓeya, haari min haaldi 1,500,000 ɓayma an kadi a bonnay place on
mi jiti ko million ji jelu wadda do ko si tawi a luurini non ko honde hettitita ɗum a wona duuɓi capanɗe joyi hay taniraɓe maɓe on joni awa habbo ha min yitida joni ara ko ɗo mi andinoyta yiɗa makko he oustaz ɗo ɗuma nakinani min e ɓeyguno min fottali joni haray hatta ɗaɓɓiro nokkugo yaafo ɗomi no eyno ɓuuri ko joni ɗomi ko toñimo no wadde ka ala e wadde wallahi no wadde few o wi no jeeya e toñogol mo ngol kadi nde termata e hoore ko termi kon an yasuma ala sawmihi assawmu almaqsudu huna almaqsudu huna المناقصة في السئر يعني اترك لي كذا لا هذا لا يخرج لا ليس بخارج ما هو خارج يا أخي لازم نزيد شوية كتير مقول وأرى أو تير من لو كجلي يتم أو كده 200 مليون دون ساتي فين دو يرين مرادين كون نانجي هونجي يالتي فين دو يرين كون الحالي واي يونا كان لان 150 مليون يندي في الله no andi ko mi ustaz no andi ko mi faala ko markas mi faala darnugol ɗo ko funde kadi mi faala ɗo ya en ko markas ko markas ka alqur'ana hunje no ami jabani o ella la min kadi sago an ɗum ɗon miɗum mannuto goɗɗo nano yayinde nen tumbere ara mo jogui milliard ji e nde tumbere mon ɗa kono ɗuman haade min e woɓɓe men haldi ko homɓe ko jeli yoyiɗaɓe ko 150 millions puisque ɓenni wo ko markas ɓe ɗumanto anga faala ka mbuuɗi min mi heɓi yoɓu ɗon 300 millions sa wakkili ɗum ko kisan nden tumbere ɗon anda ɗon ko lié commercial anda sa waɗi ɗon hunde ka ɗon a waɗi ɗon set dal ɗon ley fof a waɗi ɗum ɗa a waɗɗa bureau ji a waɗɗa ɗum ɗo wigol ɗon duuɓi joyi hara hetti a tagaɗo zuri a fi qalbihi hubbul mal no awa ka ɓerno neɗɗo yiɗugol jawdi si tawi iman on ɗuuɗa ha o yaha kesa oustaz e haray tigi on ɗo mi yurnitike ha mi ɗumani kono mi taw ɗon haray moƴƴa few ɗo joni haray ko watten yaha nda ɗon kaɓe ɗon tumbere o sallah jaɓi mi wallira on 10 millions haray on ɗuman to no andi hara on ɗumannaki firtira noon ɗo woni assawmu ala sawmi l akh hada zulm no heewi kawne e wadde suwa ko ka luugol place ji suwa ka soodugol piiji suwa ko heewi ko marɓe ɓen ɓe ñoƴƴay ɓe maraɓe na ko haani subhanallah goɗɗo soodi ɗo tereng karamokojo miɗo andi soodu ɗon miɗo andi karamokojo soodnoɗo tereng on o soodi tereng o ari o waɗali hay hunde woni wa duuɓi ɗiɗi goɗɗo aroyɗo no faala 4 parcelle koole tawi noon oya ƴetti lutti joni 3 parcelle oyno ko 4 parcelle mi faala simanteri ɗo kono neewi aɗon to mati ɗon fayda ɗuuɗaka hoɗede oni noon joni min ko ɗiɗo fof woni noon ɗo haari ɗo karamakoɓe ƴettirno ɗo non eyeyano ko honɗum kadi karamako joni ɗum kadi na ɓuuri falɗa oya tappiri prix mone hay o termaligo oyni gasa karamako jom aroy ɗo o yeey o daari terrain o tawi ɗum howanoma o yiide e jon leydi ƴeynoɗo mon oyni onni woɓɓe arino ɗo ɓe soodi joni haara ko son famodiri to ko onon ko siɓɓe mon noon o yaha wiide makko oyni on ɗuman komin jeyno terrain o noon no gasiɗo ɗo haala ala to ɗaɓɓiro nokkugo awa o gerti ha ɓe ɗumani oyni ami akkidimi Allah tawde men no probléme waɗu ko falɗa o noddan ko falɗa o anda ko min kaarijo on terrain ko noon luttiri wallahu almustaan o yino jeeya toñugol siɗɗo muɗum nde on tigi ñawlatamo taban yeeyugol e hoore ngeygu makko kadi no tawa si on tigi yeeyi goɗɗum o haaldi o fotti e soodowo o haa ɓe darni netti argol ɗon adda sifa kun ɗon piihu netti yeeya gaanin ko oya yeeyi kon ɓay ɓe inna yeeyo ala jaatigi kono soodowo kadi ala jaatigi goy soodowo kadi jaatigi mo ɓurɗo ɗuytude o jatta bo ɗon client ɗum ɗo ko badal rukun badal murakana ko si tawi fottama dey ka yeeyugol ka soodugol si tawi no bugodire no termede taw hunde daraki taw an kadi a wawi ukkitade sikka yeeyugol so addi o yeeyi o yaha mo darde taw ɗum ɗo i ko jelu ko 500 000 acce kode acce 450 000 ɓe fottali taw an kadi a wawi addugol ɗo ina ɗum ɗo kadi ɗum kadi ɗo 480 000 ellala kono ɓe lanni fottude ara bonnangue ngun ɗon
an fiɓa ko ma ko no harmi ko noon ka termugol idan dagaki no jeeya e tooñe kadi fayin ko neɗɗo tooñata siɗɗo muɗum o ñawlira mo angal hewta dele ka ɓe haaldi ɗon o inna addu o inna ha joni angal jokkunongal lan ha mi ñawlingal ngal iwali bawan ha joni mimara wallahi mimara amara awano min be mi hetta koy min ko an kon be mi hetta joni ko watta ɗaɓɓo ko ñawloɗa jonnami ɗo puisque min ko an ko be mi hetta koy no woodi wonɓe noon min ko an ko be mi hetta taba an ñawlagol e jantinoke ɗo ñawlagol salo yoɓude waɗa ɓowran yororan harano mari ko tooñe aɗamaki matlul ganiyi dulmu yuhillu irdahu wa uqubatahu a tooñi omo ñawluɗa omo ñawliɗa ɓay ka l'islamu ñamande ɗaɓɓitake jawdi joni a ƴetti 100 million e juuɗe makko on haldi 6 mois o 6 mois ɗo fof ɗin on 100 million o gollanali mo hay fof no wawi hara ɗuytinoke no gasa 100 million on tumati fewno ko jonnuma ɗon no heɓa e 6300 dollars kono dollar cippike joni on 100 million ko heɓata ko 6000 dollars andi ɗi ɗuytike e juuɗe ma joni noon heɓa kadi jogoɗaɗi ɗon a tooñi o a tooñi kadi miskinɓe faaleteɓe ñawlade ɓe sabu na oddi lawol si a ñawlike a yoɓali goɗɗo ari ñawlike yoɓali goɗɗo kadi ari ñawlike yoɓali si tataɓon ari o ennayi modi feere a fewdaki fewno ɗo oustad en fewdaki fewno ɗo har a defimo fenugol e warata fewndi ani anta asbata tasuddu annasa an sabili hayre kono si on tigui mara kal islam si on tigui mara hino ƴente aya on allah subahana taala wi en sa ñawli goɗɗo dele hewti ka halduno ɗon ɗon tawi o mara few na fenade na ɓowran yora na piltu palture andande fewdo ɗo allah wi wa in kana du usratin fa nadiratu ila maysara si tawi o ñawliɗo ko jomirawo sattede fewdo ka ladial ngal timmi ɗon ka dele o hewti ɗon ha joni ko jon sattede o mara few ko yo wujjoy ko ya o ñawlo kadi yoɓa ñamade ko ya ɓittimmo ko ya sokoymo o wi fa nadiratun ila maysara ko yo muññane ha tuma newede ari o ko ɗon ɗo hani o wi no waɗi woɓɓe goo ɓuuri wa an tasaddaku hayru lakum nde okkotonmo ɗum waɗon sadaka hono ɓuuri o moƴƴande ya ahi no wawi hara an ñawluɗo on hara ko an wonno ñawlotoɗo on hewti an tigui a daari a tawi a ɗaɓɓi a vérifie ha a tawi moodi o mara few o salaki wallahi o mara hay ɓe guure makko nden fayde ko dépense ɓe ala an tigui a tawi ɗum no ɗuuɗi pos ñawlotoɓe ɓe ronka few ronka heɓude hande wallahi yimɓeɓe ko honno wuuriri ko allah goto andi kono sa daari ko yaltiti kon a jiɓato konno yimɓe wuuriri innama oustad aray ɗon joni aray mi okki mi tori du'a no woodi waɗoɓe ɗum goyi kono ɓe ɗuuɗa wallahi no woodi waɗoɓe ɗum kono ko seeɗaɓe ni dullugol yimɓe ɓen e angal moƴƴugol maɓɓe e rerdugol marɓe ɓen waɗa e ha piiji ɗin tawa nano hani no nde one yarude en toriki allah subahanahu wa taala allah waɗu en newiɓe waɗa e moƴƴuɓe waɗa e alɗuɓe waɗa e yurmeteɓe ardina yeeso meɗen yurmeteɓe si tawi wonɓe yeeso ɓe yurmatake allah addu yurmeteɓe allah okkor en jomiraɓe jawle hara ko moƴƴuɓe yurmeteɓe waɗa en wasuɓe ɓe añana allah waɗu en wasuɓe so tawi en wona e wasuɓe ta allah waɗu en wasuɓe añanɓe kadi en tori kala subahana taala allah ɓeyda marɓe ɓe jawdi maɓɓe ndi ɓe maraɓe yo allahu okkorɓe julɓe nawnuɓen fopp yo allahu ndikkinɓe ɓe maraɓen fopp yo allahu alɗinɓe en toriki allah bonɓe ɓen fopp yo allah moƴƴinɓe moƴƴuɓe yo allah duuminɓe e moƴƴere nden yo allah fewnan e zurriyaji men ɗin waɗa barki e majji waɗa ɓe lontotoɓe ɓurɓe moƴƴude yo allah yaafano e mawɓe meɗen ardiɓe ɓen allah yo taw hara aljanna ɓe woni allah hawten ene maɓɓe ka aljanna ɓurɗo towde yo allah fewnan en lamɓe ɓe ardiɓe ɓen si tawi o hoddira fewnugol ɓe yo addu fewuɓe yo allah fewnan en karama ko men ɓen tabintinna ɓe hoore goonga allah danduɓe feggagol allah danduɓe faljugol ɓe faljinora mofte ɗen si tawi ɓe falji kadi yo allah arsukuɓe yi'ugol faljere maɓɓe ɗen o arsika ɓe wawgol yiltitagol e faljereji ɗin en torki allah fewnan en sonnaɓe men ɓen waɗa ɓe sonnaɓe huuloɓe allah hersoɓe makko baaɓe reeniɓe heewiɓe howiɓe
en torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah dandu en gere ka leydi meɗen Allah okkore en ɓuttu Allah okkore en teddungal yo Allahu hawtutu ɓerɗe julɓe ɓen fof tentini guinéyemɓe ɓen waɗa ɓe ɓerɗe moƴƴuɗe fottila ɓe hoore goonga Allah fottin e hoore goonga torki Allah subhanahu wa ta'ala ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وزكي انفسنا واتها تقواها انت خير من زكاها انت ولي مولاها ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا هما الا فرجته ولا مبتلا الا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا جاهلا الا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها وأعنتنا عليها برحمتك ومنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استو تراصوا واعتدلوا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تراصوا واعتدلوا. أنا يلتبع سيدا يسوع بنتو فوندو ديسانكو دون ها يسوع توم فو يلتبع دون ها سكتي بين باو سيدا يلتبع سيدا تابي جري نطولي يلتبع سيدا استو الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم صل وسلم تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ما أعطيت إيه هذا سهل. Enggak tampi Mas Erdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berdoa suruh Punan insyaallah. Wadah dong kisah tu. Nama dia. جزاكم الله خير. Damu kan kalau di dalam. Saya di Wadlan tu. Waalaikumsalam. Monggo mangga. Oh, ya pulau. Ala tu. Pulau bawa. Ala tu. Bengun dana je. Bulan dari ini. Oh. Adu goto. Ernanga. Kun goddo feddino tan haga sa. Den juule de lando don. Goddo jetta garanti nyamade so tawi mo nyawdi. Jonno o jetta garanti don. Ronko yobude kun don ha. Kanga be feddinay. Jonno goddo go jetta non kadi garanti. Joni on sotti jetta garanti on haray ko oɗa ñawli gon ɗum yoɓɓeyta ka hay ko ƴettuno garanti fi oɗa gadare ba ƴettuno garanti ko gadare o yoɓɓe mo gandal arma. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ara ɓeeɗo ko landi wano neɗɗo feƴƴinirta ni lande so tawi himo ñawli inne wiye tu simo ñawli siɓɓe makko ɓen in goɗɗo tun yaltoya en namoodi hay simo ñawli joni mi ƴetti garanti ko heewi kon indeta fi ñamale ɗen ɓe nawa oɗo ko koto makko ma ko bappa makko ma ko ɓiɗɗo makko ma ko moodi makko o ƴetti garanti on ɗon ƴettuɗo garanti o ronka yoɓude ñamande nden ha kanko kadi o maaya joni noon kan kadi ɓay o maayi landoye noon e ko homɓe ƴettata garanti fi ñamale ɗen goɗɗo inna mi ƴetti o wiiɗo ƴetti ɗon haray ko ñamale ɗe o ñawlani hoore makko ɗe ka hay o garanti mo o ƴettuno fi ñamande oya nden haray natori ɗon ko ɗum woni landal ngal ko waɗi haray garanti mo ƴetti on ɓay ko damanul mali ma kafaratul mali haray natori ɗon ko mulsam himo hana ƴantede ko kanko fawi hoore makko ɓe inni man alzama ala nafsihi shay'an ta'ian gayra mukrahin lazimahu mo fawi hoore mum hunde nde fawanoki ɗum kono fawi hoore makko hunde ɗen wona o doolaɗo wo hakkille makko bona o feeta o fayta o fawi hoore makko goɗɗum haray ɗum fawike mo haray jokkimo dani mum o goɗɗo faatino nelaɗo ari juulugol mo o landi ene ono ñawli ɓeyni hi dinarani dinaruji ɗi pet o wi dinaruji ɗiɗi oyni awa juule siɗɗo mo ngo mi wiyey dare ko juula mo wiyey satti e siɓɓe mayɗo si tawi a addi fure a wallini hino nelaɗo laaɗo yiɗi juulata fure o joni ɗaɓɓe ko juula fure o haray o fof on taƴike on ɗon kan haray wiyama oɗo lanni c'est fini ka hay si tawi ko yimɓe tedduɓe men ɗo en Cheikh Aboubacry Diaré ari e tawama fatunde innama ɓe juulu ɓeni noon o joni ɗaɓɓe ko juulamo mimi alamo juulde mi yeyi hara yimɓe no maɓe kon no waɗi mo joni he o fayde no waɗa gasa buya ha ina men ɗo ɓay kaari juulale men kadi ɓe juulatama e nder siɓɓe makko ɓen goɗɗo to wi Abou Qatada o wi nelaɗo alayya dinaran mi ƴetti garanti dinar ji ɗi mi yoɓay laaɗo yilti juulimo o juulimo janngo nelaɗo e Abou Qatada fotti o inni ma faala dinarani dinaruji ɗi ko on no waɗi o wi nelaɗo ko hanki o maayi ani mana no yaawi laaɗo fanki faɗɗi janngo ɓe fottoyi o inni ma faala dinarani ko no dinaruji ɗi waɗi honno woniri o wi addaytuhum al an aw gadaytuhum al an o wi mi yoɓiɗi naane neɓaali mi yoɓiɗi laaɗo maki al ana baruda jilduhu ko joni noon guri makko ngin ɓuuɓi mana ari imo wengi hari no jokkimo ɗum ɗo holli wonde sa ƴetti garanti fi ñamande mayɗo ko ya yoɓude boyino ƴette tun fi no feƴƴira ɗon si goɗɗo addoy hay so addoyi ɗon dalilji honɗunde ɓene he men to soñju men nani kete ko minen ñawlima minen waɗano men seede minen min anndaɗo min tawno ko to tampi men to ɓitti men o few ɗon haray ko ella molnaɗo joni noon si woni on tigi ƴetti garanti tun Allah perdinimo fawakimo ɗo haray si heɓuɗo feere o yoɓu si tawi heɓaki Allah subahanahu wa taala yatawalla kala ñawlorɗo hunde sabu ma paare o ronki yoɓirde sabu nen ma paare ha mayde tawimo e muɗum heɓaki ko yoɓanamo ga Allah subahanahu wa taala itte ka magasin ji muɗum ka ngaaluji muɗum ka moƴƴere muɗum o yoɓana on tigi haɗi selluɗo e muɗum nam haray ko noon woniri o haray mo hani ƴettude ɗum on no garanti kadi o wattida e ko o yañawli kon o yoɓa fof simo mari feere nam landal ɗum landal ko façon juulugol ɗen geeli bindi ɗum no yewti holde ko honno neɗɗo hani juulode so juulay karna faale makko ɗe joni noon mi e wonde hara ko jannguɓe andi ɗum no juula façon ji goo
tawata no lundindo bindi ɗi wiirma yandi neɗɗo mo suɓɓindina haray wonde yo waɗa ni wonde yo waɗa ni ka haray so o juulay ko fof keno bindi ɗi wirno haray kono juulata ko lanna sa précisari mi wawata ma jaabade aywa joni ni no woodi nokkel gonɗo ɗo suɓina o waɗanima o waɗani joni ni e woɓɓe ɗum juula wona ko sujuudu ɗen gandi bindi ɗum koy koye ɗi sujjotere ɗen jeeɗɗi so wonti ɓanto kadi jotto kadi helta ngal ɗo jeeɗi jiccandu ɗo bindi no yewtiri ɗo donc haa kaɓe lala ɗardi kamɗa e ɗum komi koye hadisa goo wonde momo juuli junnital teral kala haqqe maggal ɗon ngal ɗon teral haɗa e huɗemo hawde ene juuɗe donc joni noon ta woɓɓe goo no andi ɗuma woɓɓe hara anda hara juulere jottore no faalira o maso ko teyotere no faalira o ma goɗɗum fonte juuɗe ma goɗɗum waɗede gondar watta har mo juulere no faalira har mo lundi bindi haɗa kono mi kayfiya ɗum hara a ɓeeɗo ko landi ko adi noone woɓɓe juuloɓe goo woɓɓe o hara no andi ɓe lundo e noneji goo e jondeji goo ma masalan piiji goo ka nda sallah sallama tawa no sifori noon kanko ma no sifora julde makko nden noon hara no luutodiri ka jottagol hadisaji ɓuɗɗi sellude ɗin ko wonde si tawi ko julde marde tayyaji ɗiɗi tayya arano on ko yontigui jotto ka koyngal nanal weƴƴita ngal jotto ɗon cikka kolligori koyngal kolli koyngal ñamal ngal ka jooɗagol hakkude sujudede ɗen kadi ko noon woti jooɗorta ka tayya sakkitoro no aɗon hadis wa'il bun hujri ka tayya sakkitoro o sorta koyngal nanal ngal o naɓa ngal yeeso o deppo o cikka kolli koyngal ñamal ngal o ndi mbaadi ɗo ɓuri lollude ndi ɗo ɓuri sellude maliki an koɓɓen imam malik kanko o wi jooɗotoɗo e julde fof ko yo deppo ko on tigi deppo cikka kolli koyngal ñamal ngal abou hanifa ƴetti action abou hanifa inni jooɗotoɗo julde fof ko yo weƴƴito koyngal nanal ngal o jooɗo e hoore maggal deppagol ala fof ɓe jogi ɓenɗe ɗon ɓe jogii daliji kono daliji maɓɓe ɗi sellira waɗiɗa daliji yani on tigi lundagol piiji ɗi no serti wona ɗum noon no serti e accutugol juuɗe juula accutugol juuɗe juula tabital ene laaɗo hay nokku tabitali e nelaaɗo wonde o acciti juuɗe makko ɗen o juuli ñande wootere pet waɗaani few ko sunna noon wiyataake mo acciti juuɗe mum ɗen juuli julde makko ɗen haray ko meere haray boni kono noon si mo anndi o tammugol juuɗe ɗen ko ɗum woni sunna nelaaɗo ko nelaaɗo juulirno o tawike pas o acciti to wiigol mimi watta ɗum ɗum ko julde wahabiyankoɓe ma menen mawɓe aɓe nano men tawrno way ko gonga o ɓe nani hadisaji no selli kono menen hakkitande mo alaaɓe oɗo pellete haray mo jogii bakkatu haray mo jogii bakkatu bara julde makko ɗen ɗuyti hay so wi hinde selli yetake nde sella ɓay o accali farilla kono noon o acci sunna e hoore tembete haray mo jogii bakkatu si tawi on tigi anndano few on mawɓe men hari ɓe anndano tamugol juuɗe ko ɗum woni sunna ko arno e maɓɓe wonde ko accutugol juuɗe ɓe yi ka mazhabe malik wonde ko te accuti juuɗe halas ɓe acciti juuɗe haray piiji ɗi no serti ko tigi lundoto ko no woodi on tigi lundoto ka julde ne bona few no woodi on tigi lundoto julde ne bonata kono harbaji no ɗoyti o billahi tawfiq waleykum salam jonane ko so tawi woni suddiɗo newnani gorko goo yettima hokkima gorko goo na suddiɗo si newnani gorko goo yettudemo hokka gorko goo hara musidɓe makko ɓe tawaka hara musidɓe makko no e nder oɗo ko ma nder sara nde hara musidɓe makko ɓe tawaka ngal dewgal ono dagui kangal dagaki ɓeeɗo ko landi ko yarli dewgal sonnajo no sella hara na waliyu makko on okkitirimo joni sonnajo ara tawa moko ba karama kojo inna he mbiɗo faala ya ƴettan okka o suka ɗo ma o mawɗo ɗo oynami mi okkimam ɓe huma dewgal ngal o waɗa teŋe o waɗa seede ɓe du o ngal dewgal no selli ka ngal sella imamu malik imamu shafii imam ahmad jumhur ɓeɗo wi ngal dewgal ngal sella ko merewal few koyo ngal firte ngal dagaki fes ngal firtete qabla duhul e bada duhul sabu on ɗum laɗo maki la nikaha
illa bi waliyin wa shahiday adlin hadis on mo selli no karma ko ɓe wiiri ɗum aɗa maki dewgal ala sina hara ko waliyu on okkitiri tawa seedeɓe ɗiɗo nunɗuɓe no woodi Abu Hanifa o yaari wonde no sella o wi kanko Abu Hanifa min ngal dewgal ɗon no selli o waɗi dalil ƴetti dalil makko ka alqur'ana ka Allah wi wala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna iza tarawdaw baynahum bil ma'ruf ta on sakkoɓe sonnaɓe nde ɓe jombata modibbo e maɓɓe o askintinni jombugol ngol e maɓɓe nde ɓe suɓanta hoore maɓɓe jomboɓe ɓe okkitira hoore maɓɓe an yankihna fa adafa annikaha ilayhinna e ka laɗo maki athayibu ahaqu bi nafsiha min waliyiha ceeme to ɓuri handude e hoore mum ka okkitiragol edi waliyu makko sifan ɗin daliji kono ɓeeɗa kadi ƴetti même aya on ka Allah wi fala ta'duluhunna ta on sakko ɓe ta on laago ɓe ta on kalɓe holli wonde ko si waliyaɓe newni si ɓe okkitire mi sinano o wiyatani ta on kalɓe si ɓe wano okkitirde hoore maɓɓe waliyu jaɓi jaɓa on wiyata waliyu ta sakko mo ta kalmo almi ko selli kon ara e dewgal ngal na moƴƴal Imam Malik no jogii ɗon latifa o wi si ko jiwo sontuɗo aanidaɗo kanuɗo kes fayda goto falaka Allah walli ha yette sojo ara inni min ko ɗo mi faala miɗo faala o tawi no fewn ɗon waliyu ala ma waliyu on hucci ɓay ɗum wela heɓude no gasa wonno si oɗo yahi goɗɗo arata hande kadi Imam Malik indi ɗon si tawi goɗɗo tun okkitirimo ɗon ara e gasi puisque koko aanida donc ɓe ndaari mana on kono hadis on ko wi la nikaha dewgal ala illa wi ɗon woni ko labaɗo woni ko tedduɗo woni ko jasuɗo woni ko yette sojo woni ko barijo haray ko ɗon ɓuri woni ko selli kon haray mi taƴi noon e nder toon ɗo ɓay sikki fana on heewi ka awa oɗo toni kollu oɗo tunno tam o tona kollu hande kadi de nam waaleykum salam islam o yamiri sonnaji heeniɗo so edda makko o timmi nokkeɗi ko wiye waɗa so edda on timmi yimɓe waɗa ɗum ha ɗum ɗon ɗon darata islam ɓeɗo landi wo ko ɗum l'islamu inni fi ƴawgol keyngu e no woodi nokkeli go ka ƴawgol keyngu ɓe waɗay haaju ɓe defay ɓe waɗay cérémonie ɓe adday balle adday compleji awa sinane e binani fof aray gori hay yette soɓe aray ñama ha nokkeli goo ƴawgol keyngu no weeli fayda ɓuuri peera ko on l'islamu wiya ɗum noon few ko bidi aji faggitaɗi ko woni ƴawgol keyngu si timmi lebbina e balɗe sappo ñande sappo nangue muti koko debbo on toŋanano saabu keynguyagal ko toon tama ko ɗum ƴawgol keyngu no wayi wasi innama joni corona lanni déclarama corona lanni haray ko on no watte yani joni moɓodiral no newnama no watte no noon law haray piiƴi ɗi yiltitike ka wonno ɗon law mi mana joni sonnajo o kala ko daganinomo waɗugol ko o waɗayno kon ko dagi kon ado modi makko mayde o naata keyngu ɓay keynguyagal ngal lanni ɗum ɗon arti dagike yoni wonti ka ɗan rewti ka iɗon ko ɗum ɗo wiyete ƴawgol keyngu kono kala ko waɗa toon mi himbiri guiguire e mogo magare e cérémonie ji e ƴawa cippo e hollita e defa e pacca ɗum ɗo fof ko enen kériyan ɗum hoore meɗen tippaka e bindi few bal wona ko moƴƴi wallahi aray si tawi ɗum acciraka ni ɗo buy ɓe tawata worɓe ɓe nafa ɓeygu mum ɓe yeloto ɓennayne ɓe yaw yeeso nani ha ko jajankari waɗana kon ka ƴawgol keygu mum ɗon komi yiɗon kon he emba ɓe kan yetti Allah tuma sono emba ɓe kan yetti Allah haray moƴƴa ɗum ne waɗana ko hani wa billahi tawfiq wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin جزاكم الله خيرا